I dobrodotli nazad. Naravno nisam snimali. Stigao sam do kuće i Nenad zapali. Sjetite da sam uzeo kola. Ne, izgubio sam ga. Majke mi sada nemam sada. Sim da idem da manje. Šta ću da radim? Gdje ću čovjek juzi katanac, čovjek pikeks. Idemo. Idemo od tom pikeks. Ajde pomeri kanac. Što bo maca radi ovdje? Ne. Stop. Ne. Jel mi se to cini? Opet ću pomeri to. Koliko sam ja tu dimanta nacao? 1, 2, 3. Pet diamanata. Da. I kako si stavio? Bro, nećeš mi vjerovati, sam je zraku. Ovo će da me boli sad. Sam je skup. Da. Kako mi dao? Šta bro, šta si to nacao? 5 diamanata. 5 diamanata, 3 za pikeks. Zaki, jel ti na to znači? A neki tata je tela na vodi. Nema. Ali neki, Vidimo se i dobrodošli u moju drugu epizodu. Naravno, ne znam da li znatali. Znači sam još jedan diamond. Čekajte da vam pokažem gdje. Shvatio sam da na ovom bajomu se dobro nalaze diamond i gledajte ovdje. Sam dolice kjevce da ne okopam ovdje i kao što vidite okopao sam. Dropao sam jedan stone da uspomenem, mada se to da ne stane, da mi ne stane. neki napravi diamond pickaxe i diamond axe. Da poveća svoju kuću. Brat, lucaj. Ajde. Treba mi samo jedan pickaxe. I ovo ću vam za enchanting table. Čiki. Idi neki, hoćeš da mi dađe? Jo, nema lava baketa nigdje. Tako da ću ja matica da otputujem skoro daleko. Cake. Sugar cake. Stovo. Pa Sviđa će mi pomrli. ovdje. Uzmi, treba ti za papir. Ne treba mi, neću dajte. Jo, da glupcam. Kako ću da enchantujem? Zapravo neću da enchantujem ništa. Napravi enchantment table. Hej, Iron Goleme. Hej, Iron Goleme. Boli dalite, boli dalite, boli dalite. No sad kad se čas, 1, 2, 3. 3 broka treba. Sam li da sam slučajno okopao 2 palante bi ga bio. Ja sam glup. Što go radim? Da si napravio diamond axe. Lak se bi ga ubio i zapravo... Skokijudan. Može na ko? Ne, samo si mi sad sve uništio, bravo. Skokijudan. Bio sam ga, please. Please. Ne znam, dovoljno je za water buckle. Jedan, zapravo proučit ćemo na lavu, umrem i napravim... Znači kad sam se sad setio
Sekio da mogu. Ma deki sad nekako da umre. Moram da ponesem sad ovdje crafting table. Sada idem da putujem daleko. Da nađem lavu. Džeki, jedno pitanje. Da li se stavlja lava preko vode ili voda preko lave? Ne znam. O da, voda preko lave. Tako da, ovo se Unutra u tu zemlju. i dabadacli cvi. I pogledajte ovo. Wow. Kol i emerald. What the? Kad neću da pogledam svoj inventory. Tad neću snimati nicanci tvojnace. Već ću pauzirati jer sam rekao da ću vam odkociti samo kad nađem lavu. I da ću samo da Samo pauziram. jedan i napunilo se ovo zeleno. Idemo sada u, gledajte ovo, full emerald. 1, 2, 3, 4, 4, 5, samo 5. Vidimo co slede. Inače nisam na co. Možda ćemo čak i ovdje da završimo. Vidimo se.